हरे कथां कारणसूकरात्मन पुनः सपप्रच्छतमोदतञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रत विदुर्वाच तेनैव ते मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदित्यवर्ण्याक्षो यद् आदित्यवर्ण्याक्षो हत इत्यं शुश्रम तस्य चोद्धरतः श्रवणीं श्रोतां श्लाघनीलीलया यत्ते राजस ब्रह्मन् कस्मात् हेतुरवुन्मृत मैत्रेवाच साधु वीरद्वया पृष्ठमवधारगदामरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातने एवोत्तानवदपुत्रो मुनिना गीतयार्वक मृत्युकृत्ये मूर्धन्ये मारुरो हरिपुरम् तथाप्यापीतिहासोऽयं शुधोमि वर्णितपुरा ब्रह्मणाब्दवदेवेन देवानां द्वितीयदाक्षायणि क्षत्रमारीचं कृषिकं पदिम् अवत्यकामचकुनि सन्ध्यायां चक्ष्याकृता इष्ट्वाग्निजीव वयसा पुरुषमीजुषां पदिं निम्लोचत्तर्कयासीनमग्नकारे समाहितं ऋतिर्वाच ईशमां तत्कृते बुद्धं कामातशरासना विनोति दीना विक्रमे रम्भामि वदङ्गज तद्भवान्तयमानायां सपत्नीनां समृद्धिः प्रजापतीनां भद्रं ते मय्यायुक्तामनुग्रहं भर्तर्याप्तोर्मानानां लोकानाविशेष पतिर्भवत् विदो यासां प्रजायानं जायते पुरापितो नो भगवान् दक्षो द्वित्रिवत्सला कं वृणीतवरं वत्सा इत्यपृच्छत् पृथक् सवित्वात्मजानां यो नो भावं सन्तानभावना त्रयोदशाददात्तासां व्यासेशीलमनुव्रतः प्रथमे करुणा कल्याणं कामगञ्जलोचना आतोऽप्सर्पणं भूमन्नमोघं हीमहीजसे यतीतां वीरमारीचकृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहारयन् वाचा प्रवृद्धानं कुकश्मलाम् ईश्वरीं दास्यां प्रियं भीरुदिच्छति तस्या कामना न का कुर्यात् सिद्धित्रैभजिकीयत सर्वाश्रमानुवादाय स्वाश्रमेण कलवत्रमान् व्यसनानववत्तीति जलायानैरिधानमं यामाहुरात्मनो यर्दं हृयस्कामसमानि यस्यां स्वर्मध्ये स पुमान् चरेते विज्वल यामश्रीन्द्रियारादिन्दुर्जयनितराश्रमे वयं जयेम हीलावेदस्वन्दुर्गपतिरिता नवयं प्रवस्तां त्वामनुगर्धं गृहेश्वरि आप्यायुषावाकासन ये चानिगणगणत्नव अदाभिकामेदं तं प्रजते प्रजापते अदाभिकामेदं ते प्रजाते गर्वाण्यलं यदाम्नादिवोक्षन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वीरा घोरणा घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेषां चराणि एतस्यां साविसन्ध्यायां भगवान् भूतभावना परितो भूतवर्षद्भिर्दृशेनाटति भूतरात् श्मशान चक्रानिलधूलिधूम्रविकीर्ण विद्योतजटाकलाप भस्मावगुण्ठात् मलरुक्मदेहो देवस्त्रिवे पश्यति वरस्ते नेयस्य लोके स्वजनपरो वा न तत्तो नोद कश्चित् विकर्य वयं व्रतयच्चरणापविद्धामाश्मा वयं व्रतयच्चरणापविद्धामाशास्महे जाम्बदभुक्तभोगां यस्यानवत्या चरितं मनीषिणो गृह्णन्त विद्यापटलं विवित्सव निरस्तसाम्य तिशयोपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद गतिसरम् असन्ति यस्या चरितं विदुर्वगा स्वात्मान्तरतस्या विदुषः समीहितं ये वस्त्रमाल्याभरणानुलिपनि स्वभोजनं स्वात्मदयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुमाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेवाच सेवं संविदिते भर्त्रामन्मथोन्मुदितेन्द्रिया जग्रावासु ब्रह्म ऋषे ऋषीरगतत्रवा सवित्वादभार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्ठाय रासीदया धूपवेशः अतोपस्पृशलिनं प्राणानायं वाक्यत ध्यायतिजाभविरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम् विदिस्तु गृहातीन कर्मावद्दीन भारत उपसंगस्य विप्रश्रीमदो मुख्य भाषद द्वितीयुर्वाच मामी गर्भम्यं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोपति रुदपुत्रेण भूतानां यस्याः कर्मं मंहसं नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय शिवाय सदण्डाय त्रिदण्डाय मन्यवे सप्रसीतां भाव भगवान् अनुग्रह व्याधस्याकनुकम्प्यानां मृत्यूणां देवासत्पत्सतीपतिः मैत्रेवाच स्वसर्गस्याशिषं लोकामाशासानं प्रदीपतिं निवृत्तसन्ध्यानिमो भार्यामा प्रजापति मृगशवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दौषान् महोदिगर्द मनिषेधाति चाच्चरेण देवानां जातिहीर्णात् भविष्य
तस्तवा भद्रा भद्रे जागरादमो लोकान् सबालां स्त्रीचण्डे मुहुराक्रन्द ईश्वर प्राणिनाम् अन्यमानानां दीनानां गदायसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोविदेषु मात्मसो दा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान् लोकभावन अनिश्चत्यादिव्यासो तथा विंशतिपर्वते द्वितीयुर्वाच वदं भगवता साक्षात् सुनाभोदारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मयं मा क्रुद्धा ब्राह्मणात्वो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाचारगणन्ते यां यां योनिमसोगल कश्यपुवाच कृतशोकानुतापेन सत्यकृत्योमर्षणा भगवत्तुर्मानाच्च भवेमय्य विचादरात् पुत्रस्यैव पुत्राणां भवितैके सदाम्बद गास्यन्ते यद्यश शुद्धं भगवदशास्वं योगैर्हेमैव दुर्वर्णं भाविष्यन्ति साधव निर्वैरादिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृक् भगवान् यस्य तोषते नन्यादृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो मातं महिष्ठ भवेद भक्ता यनुभावितशये निवेश वैकुण्ठमिमं विहसति अलम्पकाशैलधरो गुणकरो पृष्ठपरर्धावधितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगत शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोढुराज अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टासुरत्कुण्डलमण्डितननं मैत्रेवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदतिर्विषं पुत्रयोश्चरं कृष्णाद्वैत्वा सिन्महामना ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहिताम् इति कृष्णसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं श्रीबालकृष्णकमलार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचदशोत्सवम्